Dama. Nk'uko twabibasezeranyije rero, reka nkubwire ko nanone nyine twabasezeranyije ko amakuru agezweho, amakuru y'ako kanya yose agomba kujya abagereraho igihe tugomba kuyabashakira mu buryo bwose bushoboka, cyane cyane aya makuru y'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero reka tubabwire ko ubungubu M23 imaze kwigarurira lokalite ya Rwibiranga. Lokalite ya Rwibiranga rero ikaba yamaze kujya mu maboko y'umutwe wa M23. Mu mirwano yahuje umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Kongo muri iki gitondo, isigiye umutwe w'inyeshyamba wa M23 wigaruriye lokalite ya Rwibiranga yagenzurwaga n'iri huriro ry'ingabo za leta. Aka gace kari gasanzwe kagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za Kongo kaje kwigarurirwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 nyuma y'uko kari kwifashishwa mu gutera ibisasu biremereye, nyamara baza kukamburwa biruka amasigamana. Umwe mu basirikare b'Abarundi utashatse kuvuga izina rye kubera umutekano we, aganira n'umunyamakuru wa Rwanda Tribune, yamubwiye ko nta cyizere bagifite cyo gutsinda kuko uyu mutwe umaze kubambura ibice byinshi ndetse n'intwaro zitandukanye. Uyu musirikare kandi yakomeje avuga ko nubwo MONUSCO yaje kubatabara, bashobora kwisanga bari mu maboko ya M23 kuko ibice byose yamaze kubigota kandi bigaragara yuko ibarusha ikibuga. Ni mu gihe kandi M23 nayo yakomeje gushinja MONUSCO kujya gufasha aba barwanyi ba leta. Ni imirwano iri kugenda isatira umujyi wa Goma, biravugwa ko yamaze kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bamwe bakemeza ko Twirwaneho nayo ishobora kuza gufasha M23. Icyakora yaba Twirwaneho cyangwa M23 ntawe ari wemeza aya makuru ko bashobora gufatanya uru rugamba. Lokalite ya Rwibiranga iri hafi ya Sake werekeza mu mujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo, ikaba ariyo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryari risigaranye. Kuyamburwa bikaba bishobora gutuma bashobora kwisanga bageze mu mujyi wa Goma. Kugeza ubwo twandikaga iyi nkuru, imirwano iracyakomeje, natwe rero tukaba twiteguye kuyabagezaho isaha ku yindi, umunota ku wundi uko byifashe. Uretse ibyo ngibyo ariko nanone ntago twabura kubabwira ko indi nkuru y'akababaro ikomeje nuko ku munsi w'ejo i Goma umuturage yishwe atewe amabuye, kandi ibyo ngibyo biba iruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibarirwa mu bihumbi amagana. Uwo mugabo wo mu bwoko bw'Abatutsi yiciwe i Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byavuzwe ko uwishwe yiciye muri karitsiye ya Majengo yo mu mujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru yanemejwe na bamwe mu baturage b'Abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi baturiye ibyo bice, aho bavuze ko bibabaje kubona abaturage bakomeza kwicwa bazira ubwoko bwabo. Abaturage bavuze ko kandi bitangaje kubona umuturage yicirwa mu mujyi mu gihe uyu mujyi wa Goma uzengurutswe n'ingabo zirenga ibihumbi amagana. Habarizwa ingabo za FARDC, SADC, MONUSCO ndetse n'abarwanyi bafasha ubutegetsi bwa Kinshasa kurwanya M23. Abo ni FDLR na Wazalendo. Reka rero mbasabe gukanda subscribe, mwebwe mwese mukeneye kumenya amakuru yihutirwa, amakuru abagezweho ako kanya turi kugenda tubakusanyiriza tubashakira hirya no hino, ndetse n'abantu bacu batubereye muri icyo gihugu cyo hirya bari kugenda batugezaho batubwira uko byifashe, natwe tukabibagezaho. Ndagira ngo rero icyo usabwa, kora like, ukore share, terega comment aho ngaho kuri iyo nkuru, tubwire ngo courage, cyangwa se utubwire ikindi kintu twakugezaho bindi byihutirwa. Dukomeze kubana kuri Baby Times. Kora subscribe ubundi twikomereza nyirize. Ciao ciao, thank you.
Dama.